hari ingabo z'Uburundi zifatanyije n'ingabo zo mu bihugu byo muri East Africa, ariyo East African Force, harimo ingabo za UPDF Uganda, South Sudan na Kenya n'Abarundi. Nibo ubundi bari bafite inshingano zo gutuma imirwano muri kariya gace ihagarara, ko abantu babasha kujya mu mushikirano mu biganiro, ariko twabonye ko muri zone y'Abarundi byenda kumara nk'ukwezi, hafi ukwezi, hari imirwano yaragarutse. FRDC yarateye, FRDC itera iri kumwe n'aba FDR n'abacashura, aba mercenaires n'aba mayimayi, ariko tumaze nk'imisi 2-3 tubona ko n'Abarundi bari mu bantu bafatiwe hariya, bafashwe na M23. Hari bamwe bapfuye, ariko abari bazima barabyivugira, batanga imyirondoro yabo, aho bavuye. Twumva ko baje mu kwa 9 muri Congo bavuye Burundi, kandi ari abasirikare b'i Burundi. Twumva ko babahaye kwambara imyenda, impuzu za ntuza za igisirikare cya FRDC, babahaye n'imbunda n'iki byose. Urumva rero ko ni ibintu bitera ikibazo, kuko muri iki gihe ufite chairmanship nk'uko babivuga muri ntuza, muri East African Community ni Uburundi. So kuba Uburundi ari bo buhagariye East African kugarura amahoro, biratangaje kubona ko Burundi ku ruhande rumwe ngo baravuga ko amahoro agomba kugaruka, ariko ku rundi ruhande bugafasha Kinshasa gukomeza iyo ntambara. So ibihe turimo, navuga ko sinzi ukuntu Uburundi buzanabivamo, kuko perezida wabo yagiye avuga ko ashaka amahoro, ariko icyagaragaye muri iyi minsi ni uko yafashije abantu gutera. Kandi twibutse abatureba ni uko izo ngabo za FRDC nta nubwo zitera gusa M23, zitera n'abaturage bari abantu bavuga Ikinyarwanda. So iriya gahunda yo kubakuraho abo Barundi rero babigiyemo.